Torres, Liza D. Reyes, para kin personal kayadwanan ng John Ray, Michelle, and Davina Abalos, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nukum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robles, Armand and Margaret Mang, Rosana Reyes, Jimmy and Intay Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko, para king malagwang kapaldanan ng Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylene Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Hajos, at dinanggang kamag-anak at kakaluhuran ama sakit. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwan ng Father Lamberto Pasian, O.P., Adelaida Mandap Manalansan, Robin Bong Nepomuceno, Antonio Aison, Alberto de Guzman, Joshua Gabriel Makasayen, Jesus Balijo, Daisy Razon de Mabuyo, Maria Monica Bata, Herminio Enemino en Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantanco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at din sa Blancaladwak in Purgatorio.
Kiliguning pa, paninganak, panimban ng Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kay kayungan. At kaya kaangkin mo rin, Kapatid, pagmasasyan tayong tauling apunan, kaya kapundasyon yung kaya katamong Eucharistia, kaya katamong misa. Ni Kristo binigyan na yung sarili na bilang tinape at alak, daya, kayang sakripisyo. Yung kordero, amilako, king kasalanan tamo. Kaning panahon, itamo mismo, may kulang tamo. Kaya tamo, migsilbik yung balang meto. May kintang mata sa loob, kaya tasinaw. Mangyatang kapatawaran king Diyos, kingyatang pamagkulang. Itangan po. magumpisal ko king Diyos ang magipaling tuto. At kaya kayo kapatad, unimikas salak binan, king isip, amano at dapat, at may luwang kakulangan. Ulinita ipaning kapuko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po kay Diyos sa ginutang. King Diyos ang may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na tangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Manalangin.
Manalangin tamo. Ganakan talapuring, buditang ipangadi. Sipan tapo yung intensyon, kikatang misa. O Diyos sa ikpami, makatipon kay ngeni ban makisulo king apunan alikwaning bugtong mong anak, king kayang Santa Iglesia bilang patutuking lugod na. Binyeng na kay kami niyang malapit na yung mate at tinutos ng pagmasusyan miya bilang kapigaganakan king bayo talanganggang sakripisyo. Ipanalangin mi kapamlatan ng Eukristiya, akamtan mi sana yung kaganapan ng lugod ang ponimbiye. Iti adon mi kapamlatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibiya magari gambe mo ng banal na Espiritu, metong mo king pangad Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng amano. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Migsalitaya ing Ginu kang Moises at kang Aaron, karin king bansang Ehipto. Ngana karela. Iti iya ing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwo para kay kayo. Ipayabot yula reting panabilin king kabilugan na balen ning Israel. King kapulong aldo ni tingbulan, ing balang lalaki, mamili ang metong abiserong tupa o kaya biserong kambing para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilyana at ene agyong gisanan ing kabilugan a animal, ya amponing kasiping ng bale, malyari reng pirakayanan ing metong nga animal, at pangking bilang daring tao, ampong king agyudang kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupo, o kaya metong akambing. Dapot kailangan ing lalaki yo, at mabanwayat wo, at alayang kapansanan. Kay ba't sesenyulo ang gaking sisilim na ning kalabing apatal do ning bulan, at patenalo ning mabilog a balen ning Israel, deting mesabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya at ikaskaslo, karing amba at baboring pasbulda ring bale, nung nula mapangan, deting animal. King benging ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan, kambeda ring mga pait agule, at ning tinapi, alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo, para king makabang lakaran. Makasulod na laring sandalyas yu at alanye, king metong agamat ing tukod yu. Iti ing pamagselebro, king pamaglagpus, bilang parangal kanako, ing Ginu. King benging ito, lumabas po king mabilog a Ehipto. Pamaten kula ring sablang anak dang panganeng lalaki, ring tao at animal. Pagpaku ing parusa karing sablas na ning Ehipto. Ako ing Ginu. Maging palatandanan, yakaring pibale-baleyo ing dayang karing ambada ring pasbul. Lagpusanda kayo, potang akit ko ing daya. At kayo midami, potang pagpaku ing parusa, king bansang Ehipto. Sukat siyang pagselebran, ing aldong iti, bilang piyestang parangal king Ginu. Ban-eyo kalingwan, ing depatan ko, ing Ginu. Pagselebran niya, king kapilan paman. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Nano ing malyari kung ayam pang kingginu, ulining sablang mayap adepat na kako. Kingginu, kakong iyampang alak amanyaman, bilang kapasalamatan king benyenang kaligtasan. Panamdaman ng Ginoo nung ingmetong karing memalena Mateya. O Ginoo, ako ing kiyakang talasuyo. Susuywan da ka antimo ing pamanyuyo na kiyaka ning kakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Kaya ka kakong idawon, ingay ning kapasalamatan, at ang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan, ding kiyakang memalen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat ng San Pablo, kareng tao, Corinto. Ing turo abinyeku kaya kayo tinggap ko naman king Ginoo. King ing Ginoong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya. Kinwane ing tinape, pe pasalamat ya king Dios. Pe miraso na ing tinape at ngana. Iti yaing katawan ko amiyain para kaya kayo. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinwaning kopa at ngana. Iting kopa yaing bayong kasunduan ning Diyos, apati bayan na ning kanakong daya. Balang minum ka kaniti, daptan niyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape at minum kaniting kopa, babalita yu ing kamatayan na ning Ginoo ang gaking datang iya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po parangalan ning mayap abalita. Babiyay kay kayo, ing metong nga bayong kautusan. May kakalugod kayo, nung makananura kong likuran, makanyang kayo namang may kakalugod. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaantimurin, pamamasa king maya pabalita,
agpangkang San Juan. Ligaya ka, o Ginoo. Bispira kanita ning kapiesta na ning pamaglagpos. Balo ng Jesus king dinatang ning oras ban makone ket tiato. Ban mibalik ya kingig pa. Kalugurano ring bandi na ning atyo king yato at ligurana la hangga king kawakasan. Kasulo na lang Jesus ding alagad na king apunan. Alulana na ning Diablo king isip ng Judas Iscariote, ng anak ng Simon, ing pagtaksila ni Jesus. Balo ng Jesus, king sablang upayang binyena kaya, ningigpa kaya, at ibat pa king Diyos, at papunta king Diyos. Tinalakad ni Jesus, likas ni ing piblas na, at bebatane ing sarili ng tuwalya. Kay bat mitugtog yung danom, king palanggana, at pegumpisa ng inosbitis, tingalagad na. At pinilisa na la king tuwalya ang makababat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro, niyantang lumapit siya kay Jesus. Gino, ikang manos karing bitis ko, pegibat ng Jesus. Emo pa ay tindyan ning daraptan ko ngeni. Dapat bandang tawli ay tindyan mo. Sinabi ng Simon Pedro, kula malyaring paos ding bitis ko keka. Pekibat ng Jesus, nung eka paos bitis ka na ako, alakang pangatayid ka na ako. Sinabi ng Simon Pedro, Ginoo, nung makanyan, emuing bitis ko, ilang wasan mo, nung pati na mo rin ding gamat ko at dimbuntok ko. Dapat sinabi ng Jesus kaya, na kailangan manosla yung mandilo ka. Subali mo yung bitis na. Uling malinis no ring mabilo ng katawan. At malinis na kayo. Dapat kayo ngan. Uling balo ng Jesus, nung nino ing magtaksil kaya. Kanya sinabi ng kayo ngan ing malinis na kayo. Inyang manos na yung bitis at asulod na no ding piblasan na migbalik ya king lamesa, nga nang kinutang karela, ay tindyan nyo yung depatan ko kaya kayo, awsan nyo kong maestro at Ginoo, at tinod kayo, dapat makanyan kupin. Nung ako, ingge kayong Ginoo at maestro, inaus da ko bites, ikayo man, sukat ko mi papanos bitis. Dininanda ko yung upayang alimbawa, para adaptan nyo iti, anting depatan ko kaya kayo. Yung may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapuriante ka, o Kristo. Kilagyon ng paninganak, panimbalan ng Espiritu. Marakal pong pialben, ngayon Kwaresma. Kita po pong delanan ko keta, magsalibat-bat lang makanyan, ating magretrato. Ating pong mag-video. Ating pong bala mo, professional lang mag-video. Siguro padalado reta ka rin kilala daw. O padalado pa abroad. Dakala entertainment ngayon eh. Nating magpapako keng krus. Nating mamusan krus. Dakal tamo pialben. Dakal taa kakit. Miyaliwa. Spectacles that could entertain us. Kabang mumakayar po kaya kayo, kahit ko rin daratang magsalubat-bat, marakala, dahil tutuki karela. At kabang magsalubat-bat la, nakala naman dahil magretrato karela. O kagalang isipan tamo yung kaya katanggagawan ngayon ni Pialben. Is this something that we are entertained with? Isipan nyo galang yung kaya pisamban palabas o entertainment. Isipan tamo galang malalbeta mo. We are spectators of this wonderful spectacle.
Manaw siyang bitis potay pader. Kareng apostoles, albentamo. Pwede, pialben. Nga kaliwa, lasana may memoire tang manalbeken TV, online. Komportable la kembale, manalben alamo. Sana ali. We are not here to be entertained. We are not spectators. We are not here to watch. Kaya betangan, kita mo mismo. Ini yung dapat tamong gawan, kimbiyata mo. Kota kasi, isipan tamo, pialben mo yung gagawan tamo. Ating makakostume, aday. Ating lang kanya-kanyang part. Ating tang masanting ang dekorasyon po ta siguro. Ang gyan po ta kayong bisita iglesia. Yung problema din kayo kayong bisita iglesia, mas madakala rin magretrato kaysa ka rin mga di. Kalubda kayong meto kapisang ba, sabihan ta, makanantan design. Saan yung peka masanting? Masanting naman kaya kata, may tanong malakwan eh. Pero, kita yung importante. Sana kita mo, yung kaya kata mo gagawan, at suya kayong biyata mo. King tutu, king pamanos bitis, buriku wasan dakongan bitis. Di kayo nga, at suya ni. I want to wash and kiss your feet, all of you. I want to show that I want to serve you, all of you. Bisa akong si Claude, I want to kneel, I want to bow before you. To show how I want to serve all of you. Pero kulang yung oras tamo. Kanyapin po, wasan ko nabitis, umang ko bitis, deng labing aduang apostoles, ama na lakaran para kay katamo. Isipan nyo larening labing adwa, kayo. You are part of God's desire to serve and to love. Kuling totoo naman to. In Diyos, kaluguran na katangan. Emo metong kay katamo. Emo retang masipag kay katamo. Emo retang biyasa kay katamo. Ultimately, we are called to emulate, to follow this example. Sana yung gagawan taketi, emo para manalbeta mo. Yung nagawan tamo naman kimbiyata mo. Make it as an example for you, for your children and your family. To bow in humility, to serve one another. But even before we bow before the altar, or even before we serve the Lord, we have to learn to bow and to serve one another. Sana bayuta mo sumuyo kay nga pong Ginoo, lalo na itang kempisamban. Bayuta si Claude kay harapaning Santissimo. Mabiyasa tamong magpakumbaba, duko king balang metong. Mabiyasa tamong sumuyo king balang metong. Di ba ti kasebyan, nung ating kantampo kay kapatid mo, magdala kang iain kay altar, ibili mo pa itangayin mo. Magbalik ka kaya tang kapatid mo, magkikasundo ka. At kay ba't magbalik ka, dalan mo kaya kang down at punta ka kay altar. Because what we do here is to influence our life, to change our ways, and to make our lives better. Balo ko bilang pari, dakal kay pisamba natin tantampo-tampo. O karen kapatid yu, karen kamaganak yu, at ikong kamuan. O at ikong kapate. At ikong pamikaintindi, karen kaya beta mo. Pangalangin ko, wasan nyo iti. Wash away this anger, your hatred, your feeling of enmity. Wasan nyo nga niti. Linisan yun kayong kamwa. Dagdagan yun kaya kayong respeto. Makisan metong tamo king balang metong. Emo kayong pisambad, kayong pamilya. Pota, tinggang kapatid, may mang kasabi. Magyang may kasabi, kapatid may pa rin. O kaya karang anak mo, magdampo ka. Nung panamdaman mo kulang lalugod kaya ka.
O karay mi asawang mi kaintindi, mi papate. Mabiyasa ko sa ng duko kimbalang metong. Karing kaya kayong bayo, karing kaya kayong pisan, karing kaya kayong kamag-anak, karing kaya kayong siping bale, karing kaya kayong kaluguran, karing kaya kayong kaobra. Hindi kaya bay kayong obra, mapalyaring ating kayo naman tampo. Uling ngayon gagawa kalupan ng kagawan nyo. Mimwa kayo? O neng kayo magtampo tapag kay ngapong gino. Neng kayo makaramdam ko ka rin tao. Magtampo lang kay ngapong gino. Muling ka nungot pebore ng mesa kitimana. O ba't ka nung pebore ng migkasakit itatag na? Mila ko kasalpantayanan nga na uling mete yung anak ko. Bakit? Ninuwari nga mamote. Ninuwari nga kakamaten. Ninuwari nga sasakit. Ninuwari nga mapagal. O't kailangan nga pong ginuya pa mong kaya sisyan. Nung linob kaya isip mo yung pamagtampo mo kaya nga pong ginuong, balikdan mo. You don't have to blame God. May sisisyan ng apong gino. Dapat kasanggami ng apong gino. Kaya beme ng apong gino po, at sasakit tamo, patangatintang problema. O tangatintang kapag subukan. O po tangating mewala, kimbiyata mo. God is on our side. You must be having a wrong understanding of faith. Nung isipan nyo yung Diyos, yung panibatan ni kaya katakasakitan. Totoo ito. Kristo mismo, yang may kasakit para kay katamo. Yang naburi, antig meto nga malugod na pengari, ing manasakit ka at magkasakit. Kasakit naman, kaluguran may anak mo, kaya ba't maya pake ka? Kasakit naman, kaluguran may anak mo, tapos ikapasi siya na. Taus to ito. Kento to kasi, sasakit tangan. Santo Papa, iba siya pa may ospital. Halos may pabulan. Diksuya mete. Santo Papa na po yan. Mga diya yan. Pero, naman po milagpos kayong kasakitan. Manuluya. O nung iya, may sakit siya makanya, ita mo pa kaya. We have to realize and open our minds and our hearts and your children to reality. O tangating sasakit. Alata sisisyan. Sisisyan nga pong gino, lalo na. Gawa ko ang paralan, bata mi paldan. Nung ati ko ang problema, sisisyan teng pengari yu, teng teacher yu, o rin kaya biyo kayong obra. Gawa ko ang paralan, baya mi ka resolution. Itang problema. Do not waste our time in blaming or even finger pointing, wallowing into the mistakes of other people. Let's do something about it. That is our Christian calling. Sana, yung kaya katamong gagawan ngayon isa puso tayo. Kabi tayo kayang isip tamo. Yung kaya katang pisamban, tuturo na kababandob, kasuyuan, at pamisaupan kimbalang metong. Simbolo yan yung pamanosbitis. Kaya may alimang palanan, agawa tayo iti kimbalang metong. Nagyang matas na kakatungkulan niya, maestro ya, ginuya. Giyawa ko kaya kayo niyan. Di kayo pa kaya. Misa nating may kwento, I would share with you a story. One time there is this young boy, he was going with a group. Magtindala pong lobo. This young boy was going with a group. They are selling balloons. At potang magtindala pong balloon, kareng miyaliwang piyesta, kareng miyaliwang balen, ning kay mangalwala pa Pampanga, milas la Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan. Nung nuka rin, dakalataw ang pong ating piyestang Maragul. Abiyabela po, kay metong lang jeep, kay may kitikit na lang mo. Para-para wala kabiyayan. Magtindala po lobo. At chula kelwal. Magtindala lobo. Wala naman kayong kilog. We are outsiders from the church. Then magtindang lobo, uling dayo mo, taga ka rin. Madalas na kay kukorso na dandala rin, locals. Diba, hindi na yung keti sapang ba to? Yung magtindalo, bueno, ang taga keti. Kaya ba't ating malasing? Kaya tagkukwento na nining anak,
Misan kanu, magtindala lobo, kayong maragula piyesta, ng tambad ng sisilim, at inang malasing. At detang malasing, akorso na dahan ditang metong karela. Penumbok de, pemaldak de, penasakit de. They hurt one of them. They bullied and pisaub-saub de. Bahil po nang gawa daretang kayabedang magtindang lobo, kwento ni Tanganak, kaming kayabe ng magtindang lobo, kami, na nagtitinda rin ng lobo, nakita namin ng kasama namin, binubugbog ng mga may lasing sa piyesta. They let go of their balloon. Binili do ka rin karelang titinda. Binili din karelang kabiyayan. Pintalan ditang kaya bedang magtinda lobo. Abubugbugan do. Linundaglo. Sinopande. Pelibut nande. They protected their companion. Ilang may nga paldak. Ilang may nga tumbok. Ilang may nasakit. De peburen, may puruhan itangabe do. Nagyang apan sindareng malasing, dakalareng magtindang lobong, misaw-saw. Matmate, no na bandyang, panasakitan ng kayabe do. May kolo. At kay ba't telakan de nga abe do. Pemispisan de dinat, ang posugat, ilangan may nasakit lang. Pero aligtas din nga bedo. Magtindala mo pong lobo din. Kaya talang luwal pisambat. Bali po itang magkwento ngayon tanganak. May ginyang pari. Netang metway nga nakinis, linob ya seminaryo. May garal ya. May orden niyang pari. Yang magkwento kaya kami. Netang mag-recollection kami. Ngayon yung pari inakuha na, now that I am a priest, nga nanitang magtinda lobo when I was a young boy, I noticed kayong kilupisamban, sisimba, nang kaila mismo, may panyirala. Nang kaila, ilang atyo kayong pisamban, ilang mga di, elaman may kakasundo. Nang kaila atyo kayong pisamban, makirap na kayo nga pong makasiklod na kayong Diyos, pero panasakitan na yung balang may atong, king karela pa magsalita, king karelang ugali, pamin kaintindi. Ganitang pare, mabuti pa nung nagtitinda lang ako ng lobo. Nandun lang kami sa labas. But we knew how to protect each other. Ngantang magtinda kami lobo, may panasagita ding balang metong. Sangga-sangga kami. Pati kayong taga-pisambat kung man may kaintindi. May panyira kayo Nano yan? Lagay yung masaya nga pong ginuken. It's good to be kind than to be right. Mo sa pati tang gusto ka, dapat maganaka ka naman. There are things you have to let go. Let it pass. Kadakal ko akakita bale, paborin ko pa po. Because I'm not responsible. No. Someday they will learn. Kung makiabek yung problema yun, kasi, naman dapat I don't even talk about what's right and what's wrong. Because God loves us all. Buri na katangan, wasan na bitis at uma na bitis. Sana gawan nyo iti. Ika yung leader. Ikaw tagaketi. Mabiyasa ko, wasan bitis, imbalang metog. Ipapaduma ko bitis, kikasalpantayan at keng lugot at kababan. Makuha na ako po keti. King Mayo, next month, May 19, makuha na ako po keti. Munta na ako po King LNS subdivision. Nung ating pundata nga pari keni sana, impagmaragol ko, aluway ta katitamba yung kumbento. Aluway ta katitamba yung sacristy keni, yung po, pang multipurpose hall. Aluway ta bayo yung pinturin, isang banta mo. May kaya katang bakot, may sa lesay, may kaya katang cemetery, may gawayo, alipo ito. Ing mumuna kung niling pagmaragol kay darat taga pari. Ing idwang dako kaya kayo, may kakalugot kayo. We can have the best buildings, the best churches, the best facilities, the beautiful liturgy. But if we don't love one another, we don't respect each other, we don't support each other, I think even God Himself will not be glorified.
We are not perfect. Ako mismo, ti ko pong kakulangan. Pati ko pong pamikasal. Ala ko pong karapatan para sabihan ka rin, aluwa, mali kayo gusto ko. Sana, itamo man. Isipan tayo ito. Nung malitin ang bagay, paborin nyo na. Sabi ko mo po iti kasi, papansinan ko. Matakakit ko yun. Mo kesapang ba to? Kayong Deka, kayong Margot, at kayong Clark. Makanyan mo naman ka rin pamilyata mo. Kaya nang katang kapatad. Kaya katang obra. Let this celebration be part of our life. Kaya mo po pialben ng gagawan tangin. Kaya mo po entertainment, yung pamanyimba. Ay, kasanteng, biyasa itang paring menaral. Itang dikon menaral yan tang Martis, pas biyasa kitang Lunis, o kaya Miyerkules. That's not the point. Naman, ninong biyasa, maulaga, nung nani sa sabyanda. Tang sabihan ng Diyos, kaya katamo, kapamilatan, daring manaral kaya katamo. Iti po yung kaya katang misa. Yung misa ngiti, yung misa ngeni, is the foundation of all masses. This is also called not only the Mass of the washing of the feet, but the Mass that established the Eucharist. Nung atin yung birthday yung misa ng Huwebes Santo. Kanitang Kristo, kingwaning tinape, pirasone, binyene kayong disipulos. At kingwaning alak, dinawune kayang disipulos. Ini ka na akong daya, in kordero ng Diyos, para kay katangan. At suking kaduang pamamasa kayong Korinto. Dini po, yung kaya katamong imbitasyon. May papanos cobitus. May papanuma cobitis. Kababan, kasuywan, at lugod. Aluway tang ninong biyasa, o ninong gusto, o ninong masipag, o ninong dakal gewa-gewa. Ali. Yung nga pong ginulalo na malugod ka, mamatawad ka, mababa ka loob. Mo panasakitan din nga mo. Kaya pa magsalita mo to gale. Ita, intune, kayausan, kikita mong misa. That could be the greatest success of a community that we learn to love and to serve, to respect each other with sincere humility. Gino, wasan mo la, deg bitis ko. Kilagyunig pa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ngini po maganap yung pamanos bitis, karing des apostoles. At ang tabayanan na katamo rin kaya katamong choir, king metong himno. Ingumunang Apostoles Mayos Abitis, Brother Richard Rason.
Brother Alan Lacson Jr. Brother Erwin Ferrer. Brother Jerome Garcia. Brother Aben Nisho. Brother Ken Ballard. Brother Miguel Mercado.
Brother Erwin Ferrer, Brother Rainer Bituin, Brother Raymond Lacson, Brother June Solano,
Talakatama po, para hindi katamong panalangin ding malda. Kaluguran, mit mong kababan, manalangin tamong yeni king harapan ni kaya katang pamangailangan, at yung pamangailangan ni mabilu gayato. Kimbalang panalangin nga tapong magibat, kino, ikakalugot kaya sana, antimo nung makanano mo keng liguran. Ginoo, may kakalugod kaya sana, at mo nung makanano mo keng liguran. Para ka rin sablang Kristiyano, manano na sang inglugod na rin metong at metong, maging mayayakit na yung tanda, ni mabiyan ang pangat yung Kristo, ketiking yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kakalugot kaya sana, antimo nung makananong keng liguran. Para ka rin sablang pari, para tila sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuyuan, at parating anting makapostol, kapag malasakitan king sablalang kararaptanan, ipanalangin taking Ginoo. Kakalugot kaya sana, antimo nung makananong keng liguran. Para ka rin pamuntok na rin sablang balitang, ding pamahalahan, ketiking yato. Pag malasakitan da sanang apawi, imbisi kaladano, makamate milyon-milyon na tao, may biligwayato. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugot kaya sana, antimo nung makananong keng liguran. Para kaya katangan makatipod ketingeni, maralasta sana, at karapat dapat makimrake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, bangketa, pasublian na katangi, king taulingaldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugot kaya sana, antimo nung makananong keng liguran. Aduan tamo po niya sarilitang kapagnasan. Ginoo, pakit may ganap palugod para kaya kami. Apakyapusan mi sana, kaya kang alimbawa, kimpa maglugod mi kaya ka. Kimpa maglugod mi king metong antimo nung makananong keng liguran. Iti aduan mi kapamilata ng Kristo ang ginami. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Ing laro para karing katikumeno. Ing miampang kaniting laro, Brother Vicente Jr., Sister Maria Fe Santiago. Manano na sang ding milanyan kaniting laro, ding katikumeno tamo, ang makasadyang tanggap kay makaligtas ng danom ng binyag. May pasik na nga lakang Kristo, may puri ka king Diyos kapilanman. Ing laro ning banalakrisma, yampang ning kaniting San Antonio de Padua, Brother Joel, Sister Arlene Palo, manano na sang ding milanyan kaniting mabanglong laro ng Krisma, ring anak kamatwa, ame binyag at makumpil, at ding paring miordinan, panandaman ding kalam at regalo ning banalay espiritu, may puri ka kapilanman, para king laro karing masakit, ing miyang pangkaniting laro St. Joseph the Worker, Brother Anil and Sister Edel Dizon, manano na sang ding masakit, amilan yan kaniting laro, panandamanda, yung pakalulo ng Kristo, at yung magligtas ng lugod, kay katawang, kaisipan, at kaladwa, may puri ang Diyos, kapilanman. Imidawon kay imayan ng Cordero, Nugoy and Cortez family, Mr. and Mrs. Rodel Angelo Cortez, ang karelang anak, Aiden Samuel Cortez. Imidaon Magdalang Tupa, Sister Cora Garcia, and family.
Malalangin kayo kapatad, bandet, ingkay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, gawan kaya sanang karapat dapat magmasusi, kareting misteryo. Balang oras daraon miya, iting sakripisyo, king bugtong mong anak, amig king kapigaganakan kaya, ang maganap sana yung obra ng kaligtasan. Iti aduan mi kapamlata ng Kristong Gidumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka anti mo rin, yat na yoreng puso yu. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulit yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos yung alanganggat lubos mayipaya. Kapamlatan ng Kristong Gidumi. Iya ing tunay at alanganggang pari, ing mitatag king bayong alanganggang pamidaon. Dinina na kayang sariling, king kaya kang sarili, binyening kayang sarili, anting makakabos kaya kami. At pa'y nabili na kami, gawan miti pamidaon, antimurin, king kapigaga na kan kaya. Potang kakanan miya, ing kayang katawan, adinaon para kaya kami. Mirarakaya nam kami, king kayang biye. Potang miminom kami, king kayang daya, ami bobo para kaya kami. Ipapatawaran kami, king kaya kami pamikasala. Ulinita, kambeding sa Blancoro, dingangel karin banwa, daralit ming kaya kang digaya, lain makyabe, king alang tuk ng dampa, mamiya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan ni sa Blanca banalan. Ulinita pagparalampu pabanalan mo sa nareding ay tubo. Pan para kay kami malyalang katawan na daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayon. Kingwanin tinapit pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyan na karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanaong katawan na mi daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos, nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, nimbayo talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo, at para rin sa blang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang yan igaganakan mi o igpa, kamatayan pa manyubli ng mebi ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalirin mo kaming matampang talaka darapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang isulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ng Banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding malugod na susuyo, magobra, sasaw king kay kaming kasalpantayanan. Kanakan mula ng bating kapatad ming pepay naon at maninayang subling me, ading sablang me ang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, bat kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purianda at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukagom ning Banal na Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman king alanganga. Maustakin Josik pa, karing manong tiro ng Jesus kay katam. Ikabos mo kami o ginuking sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapaypan king panahon mi, bat king kasaupanin kaya kang pakalulu, para ti king kabos king kasalanan, miligtas king sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan babiya ko kaya kayo, yung kapayapan lalakon ko kaya kayo. Ayaw mo sa papaligtan ni kaya kaming kasalanan,
nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia at pamayapan may ang pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapanan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. Malugod tamo po, mapakumbaba. Idakon tamo ing lugod king balang meto. Kapayapan po kaya ko. Kapayapan po. Kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako king kasalanan na ningyato, nuwan la rin mayaos, king apunan na ning kordero. Tanggap kaya ka. Dapat yagkas ming ang ano mo. Kumayap na ako.
direksyon kaya ganun. Kaya lilipot. Diretso yun. Lumot po. Opo, straight po. Palibot. Gaganita po. Pati po. Manalangin tao. O lubos mayupayang Diyos, tagapan mi sana yung bayong biya kapamilataning apunan na binye na kaya kami, ning kaya kang anak kaya tiking yato. At akman mi sana yung ganap pa kangisnawan, yung pamangan, panenayan mi pisuluan-suluan, kingalanganga mong karin banwa. Itiadwan mi kapamalataan ng Kristong ginumi. Amen. Ngayon po maganap ya yung pamilipat ng Santissimo Sacramento, kayang repositoro, at karin po magsa kayari na nini, yung kakatamong bisita iglesia. Pata pong lumabas siya yung kakatamong Eucharistia, sagradong puso ng sagradong katawan ng Kristo. Makasiklod tangan po ang kaking mirasya, kaya taking kayang bayong altar.
O sacrament most holy, O sacrament divine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O sacrament most holy, O sacrament divine. We will spend a few moments of silence before the Lord to honor Him, to worship Him in the Eucharist, and to offer our prayers.